Excel i Power BI, veoma slični alati za analizu podataka, međutim, postoje ključne razlike. Koje su to razlike? Danas ćemo da pokrijemo 6 komada. Idemo. Excel je izuzetan alat za analizu podataka zato što nam pruža mogućnost da kliknemo gdje hoćemo, da upišemo podatak gdje hoćemo, da dodamo nove redove, nove kolone, da kreiramo grafikone, da kreiramo super izvještaje, čak što više da programiramo u Excelu, da kreiramo forme. Tako da Excel je stvarno dobar alat, međutim ima svoje nedostatke. Mnogi misle da je Power BI zamjena za Excel, odmah da kažem nije, niti će biti, zato što Excel je tu već godinama i jednostavno ima svoju namjenu i baš iz tog razloga što Excel već ima svoju namjenu, nije mogao toliko da se upgradeuje da uspije ono što sad može Power BI. Tako da sad imamo dva alata za analizu, jedan je Excel, drugi je Power BI, a sad idemo redom da vidimo šta je to Power BI doneo u svijet analitike. Prva stvar je interaktivnost. U Power BI-u imamo interaktivnost potpuno. U Excelu su prilično statični izvještaji. Druga stvar, sve što može da se napravi u Excelu, može i u Power BI-u, ali mnogo lakše. Tako da stvarno smanjuje vrijeme potrebno za kreiranje izvještaja. Ono što još imamo u Power BI-u su dodaci, kao što su izvještaj u izvještaju i bookmark opcija, a sad ćemo vidimo šta je to u stvari. Otvorili smo Excel izvještaj, u pitanju je analiza prodaje, jednostavan izvještaj, ima par grafikona, ima slajsere. Na osnovu podataka koje imamo, mi kreiramo vizualizacije i možemo zatim da menjamo podatke tako što kliknemo na različite filtere i sve funkcioniše super. Međutim, kad kažemo da Excel nije potpuno dinamičan izvještaj, šta to znači? Ukoliko imamo 2023. godinu i hoćemo da kliknemo na nju da bi prikazali sve na izvještaju za 2023. godinu, kad kliknemo ne dešava se ništa. Ako želimo da vidimo samo online prodaju na ovom izvještaju, kad kliknemo ovdje ne dešava se ništa. Zašto? Zato što u Excelu vizualizacije između sebe ne komuniciraju, znači jednostavno ne postoji ta veza između njih. Hajde da vidimo kako to funkcioniše u Power BI-u. Otvorili smo Power BI file, skoro identičan kao prethodni, na prvu loptu. Hajde sad vidimo koje su razlike. Ukoliko kliknemo na 2023. godinu, ceo izvještaj prikazuje samo 2023. godinu. Ukoliko nas zanimaju samo online usluge, kad kliknemo na online, ceo izvještaj je prefiltriran da prikazuje samo online. Ukoliko nas zanima samo brand HP, kliknemo, jednostavno prikazuju nam se podaci samo za HP. Tako da u Power BI-u imamo stvarno dinamičan izvještaj, jer gdje god da kliknemo, sve je povezano. Šta još imamo u Power BI-u, a u Excelu nemamo? To su takozvani izvještaji u izvještaju ili tooltipovi, kako oni funkcionišu. Kada pređemo preko nekog grafikona imamo dodatnu informaciju. I ono što je dobro, za svaku kategoriju promenit će se ovaj prikaz. Kada pređemo na TV, pređemo na monitor, kameru, znači jednostavno sve je toliko dinamično da bez puno klikanja vi imate dodatne informacije. Šta još nudi Power BI? Dok smo na ovoj istoj strani i na primjer vidimo informaciju o proizvodima i to su prihodi po proizvodu. Međutim, možemo dodati novi prikaz na istoj strani koji će nam dodati nove informacije. Na primjer, kada kliknemo ovdje na profitabilnost proizvoda, mi sad na istom izvještaju, unutar iste stranice, jednim klikom vidimo potpuno nove informacije. Kad je u pitanju interaktivnost, Power BI je doneo mnogo toga, a ove stvari mogu dijelom da se napravi u Excelu, ali jednostavno komplikovano za implementaciju. Deljenje sadržaja. Super tema. Kako to funkcioniše u Excelu? Ako hoćete da pošaljete nekom vaš Excel file, Excel izvještaj, možete da pošaljete na mail ili da publishujete negdje na shared drive. Sa Power BI možete da zaboravite na slanje ovih mailova. Zašto? Zato što u Power BI priči mi imamo web portal, na taj portal mi publishujemo naše izvještaje i šta je bitno, ti izvještaji su stalno dostupni. I management ne mora da nam šalje poruke svaki sat vremena, je li ovo nova verzija, je li ovo nova verzija, jesi dodao ovo, jesi dodao ono, kad će biti. Ima jedan portal, na tom portalu ima jedan izvještaj koji je uvijek posljednja verzija i to je to. I uvijek smo sigurni da svi gledaju iste podatke. Tako da deljenje je mnogo lakše. Deljenje sadržaja
dovodi na sljedeći korak, a to je sigurnost podataka. Hajde vidimo šta se dešava kada pošaljemo Excel file slučajno nekom ko nije korisnik u našoj firmi. Ukoliko ne postoji nikakva šifra ili neka zaštita, kada korisnik otvori taj Excel file, vidjet će sve podatke. Jednostavno, ne postoji način da sakrijemo podatke. U Power BI-u to je malo drugačije. Mi kada publishujemo izvještaj, mi možemo da delimo link od tog izvještaja. Međutim, ukoliko taj link dođe do osobe koja nije na našoj kompaniji, nema problema. Zašto? Zato što taj link ne znači ništa ukoliko mi nismo dodali tu osobu među osobama koje mogu da vide taj izvještaj. Što je još bitno? Row level security ili kako definišemo unutar izvještaja šta korisnik može da vidi. Primjer, imamo osobe u prodaji koje su zadužene za prodaju u različitim regionima. Bitno nam je da svako od njih vidi podatke za svoj region, a samo da direktor prodaje, na primjer, vidi podatke za sve regione. Šta dobijemo u Power BI-u? Mi imamo samo jedan izvještaj i unutar tog jednog izvještaja je sve dinamično. Svako od korisnika kada otvori izvještaj vidjet će samo ono što smo mi definisali da taj korisnik može da vidi. Tako da imamo jednostavno potpunu kontrolu ko može da vidi podatke. Idemo dalje. Osvežavanje podataka. Opet primjer kako to funkcioniše u Excelu. Otvorimo Excel file, kliknemo na refresh i tako se osvežavaju podaci. Znači potreban je ljudski faktor da bi se podaci refreshovali. Postoji druga mogućnost korišćenjem VBA programiranja da se otvaraju fajlovi i slično. Međutim, sve to na klimavim nogama nije baš idealno rješenje. Kako je to u Power BI-u rešeno? Tako što je automatizovano. Šta to znači? To znači da mi definišemo kojim danima, koje vreme, koliko često se refreshuju podaci. Bez ljudskog faktora. Da li će to da bude u 1 ujutru, u 5 ujutru, u 12 popodne, mi definišemo. Tako da nema potrebe da neko stiže ujutru na posao, da otvara brzo file, da refreshuje i sve te stvari, automatski se sve te stvari dešavaju. I ono što je još bitno, ukoliko postoji bilo kakav problem prilikom refresha, automatski odmah dobijemo mail obaveštenja gdje se kaže da postoji neki problem i gdje je problem, koja tabela ili koja kolona ili bilo šta da je u pitanju. Imamo jednostavno vremena za brzu reakciju. Da se vratimo još malo na izgled izveštaja, Power BI donosi tu novu mogućnost mobile view-a, to jest izveštaji su optimizovani tako da baš super izgledaju na telefonu. Zašto je to bitno? Zato što većina menadžmenta mnogo više vremena provodi na telefonu nego na laptopu. Međutim, sad sa telefonima mnogo lakše da menadžment pristupi izveštajima tako što imaju aplikaciju, otvore izveštaj, sve super, sve interaktivno i dalje je sve sigurno zato što moraju da se autentifikuju, tako da postoje aplikacije za Android i iOS, odlična stvar. I idemo na šestu, posljednju stavku onoga što nam Power BI donosi, to su obaveštenja ili možda bolje reći upozorenja. Zato malo je ova crvena boja poznima. Šta to znači? U Excelu imamo mogućnost da koristimo formule, funkcije, conditional formatting, tako da, na primjer, kada otvorimo Excel file, da imamo informaciju ukoliko se bliži neki rok ili ukoliko je neka vrednost viša od planirane i sl. Šta je problem kod toga? Kao i za refresh, mi moramo da otvorimo taj file. U Power BI-u to je opet automatizovano. Mi definišemo kada želimo da nam stignu neka obaveštenja. Čim se refreshuju podaci, obaveštenja gledaju da li je određeni kriterijum ispunjen, ako jeste, šalje nam notifikaciju na mail. Ponavljam, mnogi kažu da je Power BI zamena za Excel, nije, niti će biti. Excel je tu godinama i jednostavno ima svoju namenu, ima ogroman broj korisnika i svoju funkcionalnost. Power BI je nastao baš iz tog razloga što nije bilo lako da se Excel toliko upgradeuje da ima sve ove mogućnosti. Ukoliko ste u kompaniji koja brine za sigurnost podataka, gdje želite interaktivne izveštaje, gdje želite automatska upozorenja i obaveštenja, gdje je mnogo lakše da šerujete informacije unutar firme, Power BI je definitivno pravi izbor. I ono što bismo prošli za kraj, to je koliko košta Power BI. Power BI ima dve opcije. Jedna je desktop aplikacija i to je potpuno besplatno. Znači odete na store, odete na Microsoft site, skinete Power BI desktop aplikaciju i to je
potpuno besplatno. Šta možete da radite sa ovim besplatnim načinom, to je sa besplatnom aplikacijom? Možete da se konektujete na izvore podataka, da li je to Excel, da li je to baza, možete da kreirate ceo data model, da kreirate sve moguće vizualizacije, da kreirate mere, da se igrate u DAX-u. Kreiranje izveštaja je potpuno besplatno. Kad kreće naplata, što se kaže, kreće u onom trenutku kada taj sadržaj koji ste kreirali hoćete da podelite sa drugim korisnicima. Svako ko ima pristup tom izveštaju treba da ima Pro licencu. Šta to znači? Pro licenca se naplaćuje po korisniku mesečno. Trenutno je iznos $15 po korisniku mesečno. Postoji još tu par opcija oko licenciranja, to ćemo u nekom od narednih klipova. Nadam se da vam je ovaj klip pomogao, rešio neke nedoumice, otvorio neka nova pitanja. Ukoliko imate neke komentare, slobodno napišite ispod. Ukoliko vam se sve ovo svidalo, slobodno šerujte, lajkujte, tako da vidimo se u nekom od narednih klipova.